ito kan labatiba. Ay amami nga da kasadi langit kabalyo nga purpurang Iti mo na misteryo, tinatay nila kay Pursyo, lagog petrolyo, labang pangsit na tuyo. Ay agluano kami, mampay ti may sa Maria. Happy Maria, Ilocos del Norte, sa Lucete, Santa Fe, salakan na kami. Guwapo Diyos, miniminyokos. Tugitong nakapulot, bansaway ako bukusay, kumustang to tinapiyag kong natay. O may kumaniparparin tumang tidwang alipay-lipay, ko'y tumang sa kumat pisal-pisal, at tidwang abunga ti kulalaban. Apatot-apalong dalipawang salamagi ka nga pagkawang agas tinurusukan kan bunga ti busal-busal alapatiba ti tabbulan. Iti may kadwa a misteryong ay nyog-nyog-nyog nga agpabatong kuko at ibabakla nga utong. Tagdoy magpapay matutok ti siit ti ukida aray kunada ngong no matutok ti butok. Maminsan pa'y kunada. Dato yun kaudi a misteryo dumdum to ti aldaw nga amin nga abot ti babae kat agpulat ti sumbat. Agragsak, kibabakla. Dumdum to ti aldaw nga amin nga babakla kat ilansada ti sumbat. Aglamang, kibabakla. Dumdum to ti aldaw nga amin nga paglansada dagiti babakla kat bukbuto ti lalaki da ti sumbat. Agruar, kibabakla. Amen. Lakragsak ti walong lakal. Alay, pupunta na ako Sige, kayo. sige. Amoy kayo ngayon. Pagpanan pa natin patugtog ti Purina. Ayan sika, driver ti Purinarya ni Palinya. Di kay kaya ni amang ni nga tukal isi patugtog mo at napuntog.